Say kwan no ada ho ama wo. Ebo ada ho. Ebo ada ho ama wo. Yo yate. Osura bie. Ye twen. Osura bie. Sije me da se nyame ka ho. Chebi so wakwa ba omo hwe ye wa fresh. 1 week pa kodi odi 2 weeks dia nka ba nka me ndi me ho agro ba cho bra ni pa kobre no meti mabubu na meti ha ya meti kra wo kasa mu na ma memfa won sha se wo daily graphic da bo krata ye ni mu ha was it truth and accuracy every day na sha say ya and your vice president Dr. Bawumia akwafa akwanfun yi so ekopie mu achimabu akwa na ene adwumadi akwa so ohuma kasa ohuma fase ekoso ochebeni o sha we ohumkan so ohum ne ohum mienu ohum kan no June July and ohum chire ne September but ohum kan no and kese eno ne no fa kwan fo no so koye no enya kwan ho asem ne kan so kra so hadwen. Okay, no me de wo kwenti wo sha asama vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia eka no ene se ahemfo ahodo ya wo mo ewo ye mpotam nyina no emwa sebeye na wo mo ne MMDs no mansi ahodo ni na be kom ntoma bo ano no ma hwe se esese pom de begu akwanso ama fom agudi yetu a enam mra kwanso no wo mo ebetu ase esansa no na ese yensu wonsu bebre no ano ewo krowe mu wo susu se ehye ni nyina koye na aye ahemfo ahodo no nanom eboa assemblies no a ebema sa wo we nyina eto atwa ene ye de ka cho ba bi odi asem ne kotu dwa ba bi ofa kopie bo che bi nyina no yaka ho asem e de a kire na ma me fa wonko asem foforo mu a na ene ne ye se abane fiti na joda ya de kokosi ne wukoda no wo be kai se mati mu ho ba bi na aban ni ne cabinet ministers ko hia mu koye meeting tenchrenche ne nyina no ye hihye bi omode ba begu akwase de beye na omaye ba ne sikasa ne ho toto ya ebeda ne kwamu na eda ne kwam no atumi adane ani amati ba muni ne so no wo se bia na sitena mu no enema ekoye yewra kojo pankroma ede tidwa echese ne ade kosi ne wukoda no wo mo be ni mpanyifo ahodo be hiesia abedi komo yankobodie ni nyina no eye ekwan a obefa so ama sikasem totoye kroyim no akoni mu na temamufo no so eho atowo mo daily graphic edisa ama ne boyi ama ewo eha ma memfa wo enko eye daily guide mu na enchemu ahodo bi wo hanoma ewo se wo se wonim se ne na MPP amanyoko no enipa makoma kwaduana enwotwe ya wo ekoso mo contest ewo national officers and aspirants no ekwan na bientie ne nodu pepepe electoral commission ekopie mu ewo eye MPP wo national headquarters na omakoye balloting eno so ho asam eda ha enti ohwemu a yewra 7 asamo aboatin fo da ha Joseph Ayukwe Otu Michael Marewade wo enyina enfo da sebwe ho a balloting no for positions ni nyina no ekoso enne wonim se boso ye besim ni data so adunum ade kosi ni donson Accra Sports Stadium na wo ede eye wo delegate conference a ebekoso national one no ebe hyehyɛ so eno so ho asam ewo ha pepepe na woko kratafa etoso enkro a asem bi da ha asem ni nyina ene se me hu yewra Ibrahim Mahama oseche mensa bonsu na Haruna Idrisu ne nyina ene se wo komra se bedwafi a abedwako ya wo mo ehwe enwumanyuma na eno ache susu no bedwako ba ko so wo no edie no so ayese bia edansie ene ahototo ye no wo mo ehwe so na wo bonto ne semtwefo bi bonto a ewo jata cement na wo hyemu a yero oseche mensa bonsu akasa ya wo chese nka de papa mo pade a aban ya otiso enhwe se one district one factory no wo mo ebema eso fa so no jata cement for a benefit bi esansa wo hwe dwumade a wo boya wo se we krempo don asase mpo ani o first face mpo nie enso direct workers bese 900 na wafa wo mo ya wo mo so mo ye agents any distributors for Ghana for nyina no ebese empimiensa 3000 eti se ekobasa bane krempo so na sene na eto be ni ade be niam bi a wo krade ba machines a wo kraba de be ye adwuma no aban enso mo dia mano a ebeboa amadwuma no emu atere enti we eyasema majority leader wo se che mensa boso ade atudwa esa abane keka ne mansie ni na wo mo emma yewra Ibrahim Mahama ene na dwuma ko no eye jata cement no wo ma wo mo so no em benefit 1D1F na enyoma enkodanim megoso wa anima ya ye daily guide he ya na wo hwemu a kodwo ponkroma da hanmo ya ba no sikasam ne hototo ya mu amane no eda ha eno da nchen so a se ye kasei no wo mo echese parliament abomodia eye plea bargaining bill no wo mo agietum na
na sa amanebo ya wo mo ede ben no eno na ebi chese eye pa anye de bia na yeso obi afom wo bia de dwuma bia na so obi akobọ kro no bi ni ade de ye benyama wa eye jeli wose da bi ensakraye abam kakra na parliament bu we no wo mo chemu se kokoda ho no mo December bosom etwamu afi etwamu no December 17th na bill no attorney general na minister for justice Godfrey Yeboadame de kodan wo mo ya eno chi no speaker Erifeye ede ekoma constitutional legal and parliamentary affairs committee no ya wo nso kobobo ho akogituma sana wo mo de eba parliament so wo emra na ja wo mo nyina anyuntum na wo hwemu a wo mo nyina je so ye ema emre wo ma je tuma te se eba be adwuma na mo chese ho fiafia ho do so pa se ne no ebia akwakoba se ye je tumu no wo ho asem bi kwa wo akonya se wo de chopa beba akonya na eba no so no se bia so boy de bo wona na asotwe de ma wona ye bete som ene eho benefits ahodo pinu ano ne nyina ahyehemu a ye kwa ni mu ne nkitawudie ekoso no wo beti ne nyina so enche wo pepepe ewo eye Adom anase fa Adom brands ena motunya platforms ahodo ne nyina no wo beti ho asem mi wi ana me to aso honorable na ya oye MP for Gomua Central okay onukroya so Ghana ha nyina wo ba wodi kan a wadi sa dibre no deputy interior minister abna wose wotie anapai okay ya tia no pa na wose wano eden pa opese na uflow no medase wose opese na uflow medanase pa enti enchia honorable na ya a member of parliament for Gomua Central and Ghana's first female deputy interior minister ne hojo ne yamunsu ye odaboko papa chense me be hwehwe no ojo ti senso you know ododion penny ho asem eyo me mfaso ya fade me bo onwom ate fade be ba me bo onwom it me man instrumentalist nemra oh that be me sing along no let me I share instrument ha me sing along na me to ha ma ya so but je me kro oni asempa mabadwuma no payin mabadwuma pa munyo ma ya mo fa hye mo sa because ye hia no ye hia responses e dey free ban mu abra eni agro ha o ai e na obi ka se de omo ye na se opposition sana na omo bo no to omo na omo na so ko sa ye nko opposition ye ko you lay your bed sana obeda so me da say ba kwanfuru da ya ka ho asem che akwasem akwanta so nkoda kwan no so onkoda so na nye abna so na kwatwan me no woni be na ensawomufu aye wo ye na so kwatwan ni mo minister Road and Highways minister bone be no ko free steering region mema won invoice o mema akwan ho asem na wo kan wa kwan na free anyina mo kwakwa be no wa hu akwa bi asem na wo kan wa hu no kwan no me say ka kwan no e free Chebi junction ho ukokumase a kwan na o fa left and say ukochebi no wo remu no ewrade kwa kwan hwekwan na mo so maripoma ne contract of akwan so akwa ya wo no fofo wo hu nse na ne to ho tie no Trum. Nan kania from FB. Abna the interesting thing. That be catch me. E kwan da so. And so down na opani bi kan say kwan no. Obura betutumi kra koda so. Na wada when is to announce for Kofi. Do you know what that means? Caso right. Faso na kwabe kwan kasa he na fasa kwan no so. Kwabe kwan ya double lane kasa he na faso. Utimi da kwan no so this to announce Kofi. Major highway sha de kwan tutu aye. Motorway de obekwa akoda ho. Che kwese mu akwanta so nkoda ho no mo. Ye da Abraham amena wase na ye fancy akwa Adom online na in fact newspapers are about headlines ni nyina e wo ho. Obetimi enya bi from Chronicle to Daily Guide, Ghanaian Times, the Daily Graphic and all the other major newspapers. Adom online chrono so we and Sesenka on publish House of Oak beat Bechem United to defend MTN FA Cup. I told them my mom no more jubilate. Ni nyina ye. Eno kra mama num kra to Kofi boy we no. Adom Sports page 1.